Halo guys, kembali lagi di channel Fardendra. Kita bakalan belajar mantra guys. Ayo kita mulai mantranya guys. Mantra yang pertama guys adalah mantra bangun tidur. Om Jagadaska Prabhata Yanama Swaham. Om Jagadaska Prabhata Yanama Swaham. Mantra yang kedua, mulai bekerja. Om Avignam Astu Nama Sidam. Om Avignam Astu Nama Sidam. Mantra ketiga adalah mantra makan. Om Amertadi Sanjiwani Yanama Swaham. Om Amertadi Sanjiwani Yanama Swaham. Oke guys, aku minum dulu ya guys. Mantra keempat, mantra mandi. Om Sarira Parisoda Yanama. Om Sarira Parisoda Yanama. Oke guys, sekian dulu hari ini. Jangan lupa subscribe and like, comment, share. Kalau udah menuju 10.000 subscriber, kita bakalan membaca mantra lebih banyak lagi guys. Oke guys, goodbye.